mo hemi exam shim in prepare dan hi chon ke ma chon a syllabus kan shat jan hi apoi mo ka ti pera na ta te en tur om veka enge kan exam don eng na nge kan exam don a syllabus hi en chiang ila ka ti a chon question kan zir chian apoi mo ka ti a eng tiang nge question a chwa a eng tiang nge mark distribution oma khoila yang nge mark pu hema kha kan in zir chian ngai ka ti mon mang do zir lovin chang kha ta chang khan coaching te po kan kal do ni chon kan bo ni chang hi ki ma ang thau khan coaching te po kalila min gai tu ni a coaching te apoi mo ka ti em chon apoi mo ka ti le chu be dong sa hian zir lowila ke chu ka tling thei jang lawang ti hian ke ni po kan be dong ve thei luk ka exam don phi chang ka chan te bula hian ni khata han average voi thum tal chu ka be dong ja hi ka ti thina ma se thei patok chang kan zir thawa chu chu apoi mo ka ti em kan thiam thil ai ang lawa ke ni chu talent dang kan nei lawa le kha kan zira talent dang nei sang thalai te an oma carpentry work ani emo point tree ani emo designing lama te po ka soi vek seng lo tianga po skills kan nei na talent kan nei na hi ezon tlang vek ani ezon tlang na vek ani ti hi sha ila ka tia eng lo thiam thei lo ke po ka ti thabi ngai lo ni ka se ka la ma mi chu ke ai chang ka ti thina tok ten bo ka kai vak ngai lo class 10 a poi khan ve chu ka kai ve mi the class 11 a po ta exam chang ka fail ve za chat thawani ma se board exam chang ka thian ja ra kan pass ve a ti thiam thei kan ngai lawa chu wang chang ka tan chon en reng zir reng ka ngai exam do na po khan kan ni thau a jing nge ya ka zir po exam na ja tha thei lo te kan nei tu tiang khop chan ke ma hi dau ke nei ya ka kon fi lawa plus ka thei dil ve thin bo kan ni midang po kan ni ve thau ka ringa experience tam takan omanga mizoram public service hemi care lo po UPSC te po kan omanga eng ma kan soi thei chu om lawa ma se kan experience ve atang chuan be don no hia poi mo ka ti a min ti chak tu le man ni som tu chu pathian chawani a aba ka hian amal som thei tura thei patok kan chwa hi angai ve ka ti a prelims ka tan don hian